Right, hirwari nende nontuko ya muthia ya mweri yo yorobangi bethere bakiwa yo muraye ndute nende ntuko ekwithira yekinya ni tariki 31 mweri ya Januari mwaka yo 2024 nkairigira tuko kunithirite ya giri netherimi na kinya kimwe kya kunende na nibo nonto bakona kanya ka kwatanira na ni Nteto chetu ni teyo kinene indi mbere yara twikirite rito Nteto chetu robwerwari mukuru kuraga mutana ura munini akeria kono kiora mukuru kumaniana nkuchanio chekimbecha chekumira Peter Munya kono mwanka kioto kia sniper kiona kia kiongela karuira gitikio bichi na kinya kuruguria obichi cha PNU meru kimya twetete Siazlent ore ku gambo leo etina goro kire muremi ekedire kiongele kama itaele kuma milioni dandatu mwanke kumina yile Ken hakombe ya kubuidi ya barabara ya Meru wetembu nyuma ya seneta wa Meru Kaduri Murungi kumurika marinyara yorinjirene yu Monato madidi ya Weru ni Purity Richard na nigeto PHINEAS IMAANA Nteto cheru da imwe kamberia na icho chiongwa Mukuru umwe wa kumantura ya Mauricio noragita mutana wokyo miaka 28 kiona koraga ura mukuru mutana ona rito Cliff Mwenda arerekana kwithukira ideniwe Fabiano kaburua kienda mbecha kumakirewe mutana ura munene ekwe ya kubathurana na kono kiede wo mutana ona ende munini edira kimwalukaira na kwambirio mutemanga ede kona mwano kinende ura mukuru akedira kirayuka kibanga na koraga o munini mweri wa Cliff yumochari ya chuka edenwe Fabiano kaburu na kirimpene na mutana ura mukuru gitonga kaburu na kwa mukuru tungatandene yechibitare Martin Mugambi na utuambiria chio Ntura ni amauluchi location yeru mawandi ya mwembe kirige chigombunge kia mara mukuru wa mianka 70 no mwate mangite nthaki yake mianka 28 na mwanka gukue mundherere. Katika hicho kipindi alikuwa alipokuwa kijana huyu mdogo alikuwa amewekwa chini, baba aliweza kumpokonya ile panga na akamkata sehemu ya kichwa, na hiyo sehemu alimkata ndio ilimsababishia maafa ama ndio ilimfanya kaaga, ambapo mshukiwa tuliweza kumkamata na tuko naye na tunamtarajia kumfikisha kotini baada ya uchunguzi wetu kuisha ama kumalizika. Guritwikika mututigi muthaka Cliff Mwenda araithukire the mukuru Fabiano kaburu kimwitagia mbecha arira nthaki akera nkuruti we Maxwell gitongera kinyire ne guchugia gutunyukie the Mwenda aramugarukira na ibanga kumutemanga. Huyu kijana walikuwa na mvutano kidogo wakikorofishana na mzee, maana alikuwa akimdai pesa, alikuwa anataka ampatie pesa fulani, na hapo kwa kuwa mzee hicho kipindi alikuwa hana pesa katika ile mzozo ilibidi ndugu yake ambapo ndio mkubwa wake mwenye miaka 38 aliingilia ili kwamba kuja kumwokoa baba yake, na huyu mdogo wake alikuwa ameshika panga. Wakati alipokuwa akimzuia kutoweza kumvamia babake, aliweza kumkata ndugu yake na akamkata sehemu ya mabega, akamkata kifua pia pamoja na mkono wa kushoto kwenye kidole. Kuringana na borichi kirigi chigombunge kia mara mukuru Fabiano aratunyukagia nthakeno gitonga kindiritwe nthigete mangagwa na kuthukia kibangara tema Mwenda uthio na nkinya nyuru bira bigite gikwa ibyo biamuonire nthi na moja kwa moja huyu marehemu ndugu yake aliweza kupeleka hospitali asubuhi baada ya officers wetu kuweza kufika katika sehemu
na akatibiwa, na kwa kuwa hakuwa na majeraha makali aliweza kurudi nyumbani, ambapo mshukiwa tuliweza kumkamata na tuko naye na tunamtarajia kumfikisha kotini baada ya uchunguzi wetu kuisha ama kumalizika. Kuringana na buwe wa muchuyo baturagi changa cha moto tigi atwekete kiromati kiri muchuyo wa Fabiano na tigogu kinyanturani eno ojore mukuo arare na karakita inge ya muremba uko na raiyaga kila kitu tengiga gento uko acoka riu ungi nawe no aturaga kibarua no yacoka eja riu mbuga ketwa ni bio bisanga biu bararutanire au kwete bakina coka bakina karawa nyomba kwete mbuga ni bio bisanga biu riu batwika inge batekwegania mero bonde no twita no ateka kwende na kanyamu. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maraham mbitagwa Mateni Mogambi. Ngine kuni ati ura waringa bana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Getro Munyana ugite no mwanka mututigi Daniel Sniper onekio tona brabonde bakuringanidwane gukukia kipe kirompene munyankurugina ugite ya Meru batibati kwedira nende bakinyela kwa nikbakana nyaba kimura kiningwa tanire ko ya gisiasa akedira kia ne omwakene yongirele mirongwele na ngirele mirongwele na mwanja akedira kura kete ontbra uwete ni mawe akedira indebene nedrete akita na bena kongela kwa kiama keke pie ni kigeda kekirura obijichia kyomeru kyumya twitete ntuko yenjuma mosi yarete yaendere kiama kyo kongwaira miaka 15. Boniface Mongera na utomenye nkoroki na uria no mwene kiama gya PNU bona Peter Munya na ndinongerete uge bwawe igurojeja kwithira kyari runa jagita na mirene kontemero jamutigiri benan mudhani kana Sniper wana Munya gitwari karone bine PNU ja Nairobi na ugite no mwanka otenkome kana gukabira barabonde busigire gigo Sniper no mwanka bedro begwatwa kinya baraba itire mbesha kendora wa na kwiba kuthwania issue ikathira kwiba kuthwania kwibwe kaanduli webu ithwe manenjwe ithire itithira tharike mutanora ni kurira tharike mutanora aretikire ni kurira kinya thai na mwanka imenyeke no wa muraire no rikire nyamuru eu utero mantu akira miru na ibuntu kona kelele ro miona kantu baina bururu kitha mwana kura otina atia ikukiawe ke aturito ingu kwirangererwe nukona ka kwa kirikana omiru itochokia nkatho ke police no ntobuku wa ikitu kotini iko karaka watete riki lakini ukethera wa ikitu kotini ikenda murwamirio ra munene atiwa kwetha kwiwe murwamirio manene urobathire abare ambecha kana ababangira kinya wena bwiri witate atiane bwiri kuyukua na kereria kira kone kikora kontemero munyano nekene iskura spindi ya gavana Kaira Mwangaza ya makana janana awembira tuite spindi yana makana janana barabara ene rikwe tuina ngari riku kana ibonda bonda kana wiru baru Tena kwariria mantu yaunia imanta yera mwiro itanjo no ajo aja na ku bwana Munyasho kete kwa kethero ngama gitekyo gavana ne kontemero mwaka jo ngirije 27 na mero batera kwethero be makaro tero gisesa ro kethero arongi no ndukira kethero jite ko bayithiria iko baitira ngoge na antu ba mero baketha bya kwenda ndura na inko chogia nkatho muno ntu kuibwe obwe bombena na iba kwenda bandura batubwira undaikanja muno ate undaikanja berende umakiameneke taki no teno batirimana bonde bo gukua maoni ndiko kwelianwa na maoni yote yathukite atu yarea lakini kiongozi na bwiri kwithira ina nyawa space ya kuidhurira nontu kitha bakendo ndura ngavana kakwende baketha ndo asimio kana to asimio ri ka bibi kwenda katingwira nkabaritira na itariri ya membership ya asimio nyarwirite kuthira buntu twetia mabia tu bionde biweta national delegates
Twakinya national league September, October kana November ntikurika Thaa tabwaya tukaitika ni Weru ilio tuwaite amba ringi tu national delegates tukuendelea kuria Azimio tuenda kuria Twinka kana leta tukwenda Bwana Munya akwareja kiri mambura jo kongere meke 15 ya PNU kere kia thokere yo kongweri na tongere mwanya barutero Azimio barabethiro bemeneria otongere bathikare Kenya kwanza mono matwa kujya kwa motorere ne nyankoroki marekanero tera bakwaja tyo kinyithanirwa. Under the Ruto administration there is no hope of a better life tomorrow. There isn't. If it was there, we would have seen it. This housing problem that these people are struggling with, it's not a new thing. It is in our manifesto as Azimio. They didn't have it in their manifesto. They borrowed it, but they don't know how to implement it. Kenya ivainyilikite sana na njira ya wito woti. Turitibwa woti mwanka twache imbibi ngitiere bya witibwa. Kinyo uri byo kurea byo achia. Nimbi to kuongelerwa bunge bo turitete butaka nyumba yu. Wamwekera nyumba mutindo ri. Kaka thama ido kana thame athiru aiti aite ature mutindo. Iki kurio tutelea mantu nyumba yi. Kwe muntu kathama gachuru. Na ino ari thake ngambe ciawe aite ature mutindo nto wagira nyumba yetu affordable. Na ni yana yakwa. Tuthaka tura tukoyo twathiri thirikari to yakwa twa nyumba ni yana yakwa iri osi antu bana. Icho tukua na itithi wa Kenya pole baina thina nyingi muno bamwe batu ikumba wikiana cukuru. Bamwe batakomba kuirira kinya cibitari. Tupeleke pole bwana. Kenge nakyo Bwana Munya no gitembara na ndo ichiturane kiamenege PNU ishi akinyire muthi mwaka muthiru na mwaka juju nande ngogene nerere kwa kiama maori kenda kimba kwithira kina kaju mwaka 2027 onto kiama kia PNU national turenda kila ki national tukwenda turwamia MCA MP women rep Kenya yonde kiama kithe kina inya kenda tumba kwithira kure antu arabo changira uchinje kwa Kenya. Ukienda kwa memba na njira ya mtandao kwa tadhimu neku ukainya *519 *58#. Nke reporter Ntoshero TV weekendi kumaja kengina ngine na kine kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mongera. Right, Minister Warimi Franklin mithikalentore URETERI kanene ni bangite kunenkanira kunia milioni 10 yelecha mbolete na goro kiri arimi ya kieri county na Nakuru sias lentore na ugete rwangiro rimi runa moroto yokongela mainda ya linkunia chemboleo kuma ke milioni 6 irabedrete nendi bakinenkanira mwaka mudhiru ni ngwembedrete nkidura naira ronoro. Minister wa urimi yande ni andiguru ya Kenya Franklin mithikalentore na kinyete entere cha kaunti ya Nakuru na rakinyetie mbole ya thirikari kiri arimi. Awite thirikari gatigira arimi ni bokunyelo ni mbole kaita kareo kende kinyarimi batikethira baitia wanyuma kiri urimi bo. Murandi wetu wa fertilizer unaendelea na fertilizer inafika kwa wakulima wakati ufaao. Na nikiangalia mnaona ya kwamba area hii ya South Rift ndio tunaelekea na North Rift kupata mvua, na ndio sababu tumefika ili tuhakikishe na ninjione mimi mwenyewe ya kwamba fertilizer zimefika kwa downs yetu yote. Netiten nambere na kuga ni baraniritie na mangabana kendo tigira murimi na kwithira ikinyela wani mbolio ari wandine yekie erenjira kinyobani yeri murio yorugendo runene. Tumekuwa na mikutano sababu tunashirikiana sana na serikali zetu za county, na tumekubaliana ya kwamba the last mile delivery of our fertilizers to the farmers must get to the wards. Ili the 1450 wards in this country, mkulima atembee distance ile chache ama fupi zaidi aweze kuchukua fertilizer yake
Lentorin netete na mbere na kuwa na kenetu eni uri miburabu koneka akiuga ntuko ite kuraya aremi bakaguneka muno kumaniana maketha yono ntubakethira nindi bakenda kia kinyome ya ndiguru ya Kenya. Na sababu sisi tunahubiri ya kwamba kilimo ni biashara, we are soon going to be making a lot of money as farmers, because I believe with this trend, with the support the farmers and the government is doing, we will be able to be exporters of food in the next 1 or 2 years. Laingoni kwithira gitana mbere na kuwa kuwidia mainda kiri urimi ni ntubukethira kinya bwetethira kyo kiri uchumi ya ndiguru ya Kenya na njira nene. The only area we have the greatest potential to create employment, to be able to reduce our bill on imports, to be able to stabilize the Kenya shilling, ni kuhakikisha tumeshalisha chakula, tumeshalisha ama katika space ya ukulima, we are able to double the production of whatever we do. Lentore augite machine cheko myempempeni murandi yonge irani ndidirikari nene yombete kwidira ikiambira yake ndotira maketha ya murimi yate kwidira ya Kenyanga. We are again today to flag off the maize dryers meant to dry our cereals, so that wakulima wale wameharvest mahindi, tunajua losses ya mahindi inaletwa na mambo ya aflatoxin. Ukiweka vibaya na kama injakauka vizuri, serikali imenunua dryers 100 za kupeleka kila pahali kwa wakulima wetu, ili wewe ukivuna mahindi yako, maragwe, mchele, basi unapeleka inakaushwa to the right moisture levels. Gaitene ukau arimi kinyani batari injira ya kwebukana na mbeu itagiri bakiora kwa kwithira bakianda mbeu ira chikurukirite njara chithirikari nirane ndi chithirite ikithima wana konania icho njia cha kwanda. And I want to request the farmers also to ensure that as they buy the seeds from the agro dealers, they make sure that they somewhere you scratch and then you send our number to confirm whether the seeds are fake. And if they are fake, please call us immediately and the individual will be arrested. Bwana asifiwe. Ngano kunate Minister wa Rue Engineer Zakari Njeru aikitu ngwene governor wa county darakani mudo minjoki na tungire bangini baruguriti mubango yakinende yotigira kariba kona Rue enyo iwota thukone yankondi bakiaria tungire baiba ugite ontubone ndebo keda bukeguna na kinya kudhiria thine ya Rue ntere mwanyamo ya county Paul wakabidhiana ripoti ye. Governor na viongozi wamefanya jambo lao, wamepata development partners ambao ni e-water and pamoja maji maji popote. Kwa hivyo letu kama wananchi ni kutunza na kuhifadhi na kushikilia kwa makini sana huu mradi, ili wakati utapokuwa ukienda katika sehemu nyingine kokote hapa nchini tutakuwa tukisema huu mradi ulianza Tharaka Nithi Nkondi wote. Biko na technology mingi. Let us have technology transfer. Ile ujuzi imekuja na wale watu wameletwa kuanzisha kazi. Hao watu wasio watakaa hapa mwaka moja imeisha, miaka 2 na vijana wetu hakuna kitu wanajua. Tunataka after some time maji popote, fundisha vijana wetu. Wao ndio watakuwa wanafanya maintenance ya maji, kufanya repair, kufanya maintenance. Hii technology ya kadi tunataka vijana wetu hapa after some time. Kanidi tunaumia sana sana Tharaka Nithi ya chini. Angalia Gamba Ng'ombe sub county, Mwembe ya chini, Udhambe ya chini, Medhero ya chini, Tharaka ni yote hakuna maji. Nimejitahidi kama mama county na zile tanzi zangu kidogo, mambo ya water harvesting, kupeleka hata kwa boreholes. Utaenda upate borehole ambayo kuna mama ambao huku chini kutoka saa 8 walienda kutafuta maji, hata saa hizi hawajapata. Na hayo maji si yale maji safi kama haya ya hii water. Nashukuru sana watu wa hii water. Ni maji ambao wanachibua, wanafukuza nyoka, wanafukuza wanyama wa porini, watoke ndio wachote maji. E-water. We have so many boreholes in Tharaka, which boreholes require rehabilitation,
maintenance, and use. Mine is to plead with you. As soon as you are through with Nkonde, we will surrender to you all the boreholes that we have, most of which are not working, others are not working to optimum, others have their own issues. You come, repair them, we start the system, we see that Tharaka is getting water. Right, na nikumeira kindu tunende thukutha tukiona kanya gakunoka indi njokerete nyuma kaita katikuraya. Ukipata baridi, nunua mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Ni Rhino, ni Rhino, ni Rhino mama. Ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1%, reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Chacha! Why? Tutu nito! Uy, ma,
sosopare tatigwesiragia no kumakaugo vare riangara na Joy Max Mwivoko. Wow, mona Joy Max Mwivoko ngakena gakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max Mwivoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyiria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max Mwivoko tukenera turi amwe. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on Go TV bila kulipia extra. Kama uko on Go TV Lite, lipia Go TV Value, utapata kufurahia Go TV Plus. Tayari on Go TV Value, then lipia Go TV Plus uenjoy Go TV Max. Kama wewe ni wa Go TV Plus, lipia Go TV Max ujinice na shows noma kabisa on Go TV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV, love it. BOM PTA arimo aritona ngwataniro yonthe ya St. Rita's Amwamba Girls ni kugwata ugeni ya chiari aritoba au kabere na achoreba St. Rita's kirimisa ya guchokia nkatho na academic day kenda guchokia nkatho ni untubwa mpumi inja gache kigero gya KCSE Jumamosi ya tariki 3 cha mweri jwa iri mambureja za kambiri na misa thenya chiaro kiri kienine gya skuru eje ni umbithiti aritoa 26 kugwata grade cha Weta University. Mugeni wa giteo ni mubunge wa Igembe South John Paul Mwirigi na mwario wa ntuku wa giteo ni Madam Odilaya Ndeti urani County Commissioner wa Meru. Kugwata Nteto nkuruki ringa thimu kurukira namba 0795025514 bwinthe ibogwati ogeni. St. Rita's Amwamba Girls, learn us today, lead us tomorrow. Right, ana tuchokerani atinende koti ya chukani nenkanita watho bwatuganirwa butanda tugwekirwa mpine baraba kuringanidwa na kura mubiashara uritaira ngwewe ngirethani we friendly kinywa arabedirite bayemura iranja ko kinkabe chuka baili bane ndina banana bangi bakethira nindi kana bedirite bayika kwa koti September 2022 ende gutina mwerekero yo koti bagetera bangi bawato kende gambare idirari kyoti dana kuana utwekare mwe banana bankruki ibakurekana kudukangia ngari ya kinywara kinyinto bingi bya mwana yongiri 90 Samuel Beshimana report ye. James Mwenda na Kenneth Murethi ibamweba athuganirwa banana baraba thitangitwe kotini ya chuka bakiringithanagwa na gutura mu biashara umwe kuma Ntere Chiankabo wadi ya Mugwe kwa rietwa Frederick Kinyua ora arutagira wira yake nthiguru ya Amerika. Ntuwenu ariungite muchie ora bakujanagiria na mwekuru wake ora kinyagwe aruta wira nthiguru wenu ya Amerika. Mwenda amuna Murethi na athuganirwa babu bangi bathanthatu kurukibaririkana kwenyangia nkare ya Kinyua kuraba ijire iPad ya ugori bwa chiringi 70,000. Bairi baba kinyithiro kotini mweri wa kenda mwaka wa 2022 araba kuthomerwa thitango bareganire nacio aramona ugu igambarire tathiete mbere buri thau nuntu bwa athuganirwa barabangi bathanthatu baramwanka imunthi bataikinyithia kotini amona kuigwa kotini arutite watho bwa gwikirwa mpeni. Mutongoria wa thitango na rombete mugambithania Oscar Kinyua awatithania magamba mairi maramaruguritwe nuntu bwa ikarikariri irombarira Kinyua aitigiritie arankuruki arutite watho bwa kuongera kagita kaborichi wochwana na athuganirwa babu bangi bathanthatu baikirwa mpeni. My suggestion was to withdraw the matter where he is charged alone, and we sustain the one where he is charged together with others. And the reason for that is so that we save time, so that we don't have to bring him back. Because ideally, if he is charged with other people, that implies that the offense was purportedly committed together with other people. He would have to face those charges together with his co-accused. In court 2, those co-accused are not charged. And we raise that issue during the court so that we are in order. I think the court has already rendered its whatever we are doing is taking the court back and forth. Let us sustain that position. When we appear before court 2, then we will state our position.
then the filing for children can proceed on the strength that the other contract has been withdrawn. So that we don't again raise issues to say that he is again charging for a similar. Igamba riri rikathi mbere tariki 11 mweri wa ithatu mwanka uju. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Gaishima. Nyuma ya ntuko ile kiumia ki seneta wa Meru Kadhuri Murungi kumeneria rwangira Ken hano ntuba malinya ya redrete ya yuri barabareni ya Meru gwitembu nende mutenyeru ari mabisa barwangiro tayari bambirite kudondeka jere kwingia kana kwinga marinya ya mwandike Nteto mutigi wa kare na utwa ripoti ye. Ntuko ijile ya kinyume ya seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi gushumiria na kwalirira njira nene ya Meru gwita Nairobi ujuri marinya na kwithira kimeneria mwerekeri wa Kena ni kwithira atejanirite njira cha Mount Kenya East na njira uni ambirite kuritura ngugi na karibandarene mono barabara aringikite anene njira eu ni bashumirite ukatho tongeria bwa seneta Murungi. Mucoke ngatho nyingi seneta wetu Kadhuri Murungi na ntoba gutega njira yetu akauga tuthithirwe goro na tukwambira kuthithirwa atumucokera ngatho nyingi na tugwitikaniria seneta yetu umaka umora tindagwa no oversight na ndunara bathithiri oversight ya njira ije na yambire gwiturwa ngugi seneta wetu na tukenetie muno na ngugi yetu kuona na gwita ngugi u ni tukwenda atongeria ngugi ya oversight na manto jaraja twire okarika njira eneji muno aja marinya jaja jarari na kurikia kwario akitu kuona mathithio ijarendeire kumuthinga kingine akari barabara ombete rwangirwa Kena bakathithia kiaudarene indi bathondeke njira ukuma na rembu kendete kangaratania biashara choka mati njira eje embu kweja Meru njira une na marinya mono wategera akanyakine au 72 ara tukumenya akaige area eje yetu ito buru tiaja ke ginya ndewe nge bategere nikenda njira cionthe ciithira ibui muthiene ne akari barabona nitie kumeneria mubunge wa Southimenti Dr. Shadrack Mweti bakiuga na batejanire na kinyate barairia mathina jao araba kuukeja kwithira seneta Murungi ataririe njira ije ona wa kumithithia twathithithurano twathura Shadrack Mweti ari MP wetu Southimenti lakini mheshimiwa Shadrack Mweti utengwe mbona itwitira mheshimiwa nya thokone aratukara nimbere o muona ri mwakurugite atirunga mainya uthokone aturie babu antu bakwari wampere kurae ina kwena thina ina kuthuki mberaeni atwira mberaeni kura kuthuki nkarekevisha kwa mheshimiwa Shadrack Mweti utengwe atwitaira no tugetha na turitaira accident icioneka ndene barabara kuma Meru wita bwaembu itioneka na twerigirite batu agatutethia lakini monga Shadrack Mweti monga seneti thainwa utuditira no utetera barabara ye ikathithwa ni boya muno mheshimiwa Kadhuri ngwira atuditira na yonekia rira atuonia ntuko na arua ngugi MP igutega njira jaizi na ari kuge makosa tugucokeria Kadhuri nkatho na ndu nagwita ngugi bwega ona MP wetu amami ngugi je bati kuthegeta imwe Shadrack Mweti renji lakini antu na mami Kadhuri agataka ingo kana ndu ngugi Kadhuri antu ne oversight na kuthithia oversight ko nyabo iba kuno kemetho bone Kadhuri gagwita ngugirire ciao Shadrack Mweti kuma ngwetikene ja Meru abati ku agima Meru agatega njira ale na makosa akalisala mbere Kadhuri alia na gatuika ntukwe na twebishita muno president kwitha njira thukia ja na sitting MP urokalirite gitigiki na kinya Kadhuri ale MP na agera yotegera njira na makosa akauga kwa tukuwa MP wetu na kombie Kadhuri na thomege Kadhuri na ndu Kadhuri no mutigere giti nete aga konsota Kadhuri amwira mantura yetaga mbu agate kumenya mandarene wandine abogeta East gicigo mbunge kia Southimenti nke reportera Nteto cia Weru ria kwa rietwa ni Mutungi Kare. Right, nangina kuone atia karibu municipality bachumirete ruare kirimo chamanio yo muingio gutariria mirandi erabara ingenda wandine yo mwena kurita moni yo ye budget mzi Caleb Mutedia ataraitie omurandi yo kethirane ndio kigaira wakigena kyayo na bwakari ni bedrite ne bakiromba mendikibya yo kwithira yakela kona kwingwa
kwingwa muthuri Muriuki na utwande twekinya nikenda gutigira mendekithia jao ya mirandi ria bakwenda thirikari ya kaunti tukibathondekera ja gukinyanira emthenya narua akariba municipality ibachimirite gikaro bya mwingi mutaratara ja kuthondeka budget nikana baita uge bwao kiri mantu ja bakwenda bathondekerwa kira tukwariria muno about street lights tuthina chio umakuma taskis gwita mwanga gantune to feeder roads tukwenda njira chetu ithithwa sababu tuleke youth tukuga tutegerwa mantu ja sports kintu tuleke youth tukuga tutegerwa mantu ja sensitization awareness mantu ja drug abuse taidi baba inge mono kire manto jambo gita nchobi digara na bangi na manto jange jonte na depression kwa ikwigwa nonto municipality won gintu ki very special to us imanto tomba kures na itogwetike ja komba gutegerwa na maybe kwa nya long term goal kana plan ire komba gutethia anto ba municipality ende to hakikishe ayudi beto batera ura kenchobi kana bogita at least ba komba gutungatirwa na guitanwa thoko yetu makutano ni kura mabati yonde ni ya itarambura mabati yale yaura thoko yetu ni kwenda drainage thoko yetu ni kwenda gutena tap chia ndui mantu ja stima makutano itokwenda gwikirwa tokeni makutano na mantu yonde tukwarire ndene public capacity tukwarire mantu ja mbwa uweka mbakia ira engine previous government toga mbekuthirwa renovation nikenda tubomba kungania ruji nontu sababu yo kwenjwa scarcity ira yareo tene kambakia MC municipality kare mutethia urenya weka ikaro bibi agwete kuguro kwawe ne kona karibe municipality po chimire kwa wingi ne kenda baleta mendekithia jao ndukage angwirwa na arua ikona the participation ira in municipality include tekuru include youth include akuru na naru nkomea ba kwariria mantu ja thoko chietu ndu kona to bathoko bea bakwariria mantu a youth nkona youth be aja bakwariria mantu a tax bakwariria mantu a roje. I think municipality in totality issues chetu ikethwa chi address nkwenda gwashua mumero are on the arende chairman of finance. We will make sure that we address the issues ira mwananchi wa kawaida area na to make sure to manipulate to our own interest kana to any other interest to make sure the issues ira charirwa chi based to the interest of mwananchi. Akiwa mbunge ya Meru morthojoka gitaka ni gutigira mendekithia ja jonde njagwikirwa kiri budget makiathura nyamungana na namurani juketha jukithithika. But I think with the assembly now and discussion ira twinio ituja to itemize budget yetu. For example, atha tugwikira narua ke youth tugwikira milioni 10 andu achiekirwa just create milioni 10 tugache itemize in specific tukoge youth beko benefit benefit ambe chingana adrige kundi ya kuru ige ko benefit kim benefit ambe chingana so that at the end of the day kindu kiragi ka ko na assembly kitika yake chinchwa karimbio irombrane ke thirikari gutigira mendekithia ja jonde na jo kinyanira atokwenda mauni jaje tukuyita gwitao chathingatirwe nonto kwaria mabatu tuthi guthingatira mauni jau jetu twire ando frontline area yetu muno to contribute a lot nonto tunyamba tungi twina tu andu akulama nonto ara kwamba gutiruji kaya ni watu watira nyamwera we have to at least to help our government by submitting our KRA returns. Nata tuka submit yele tutumbo submit ikeja kuthira nyombe kumuntu nejire athama nonto akwithira tiruji guti barabara. Mbuge ibwega sana kiri atongeria beto iko respect our right to hear these views. Now inko boria iba respect our right to the implementation. Kire kuthithia kana kire action na tukagwa iro sana. Na tukauga tutethwe nonto batu torobweto borungamite ara thokone na miradi ere ku ewe thoko togeri ora tomba gutethwa. Muthuri Muriuki, Weru TV, mutine joka ngangi. Akariba mumwe wa ndini ya Kinjayetiania West ni bakona ni akurea kwanirwa ko kumaniana barabara chire itewetekireka akaribane ne barongera ne ndikinya mauri ya munga yethirete akina makuma chiringi mana ilio kilo mwanka chiringi 40 ontu batekumba ukinya thoko na utho ibakromba ne thirikari account Meru kuiwa kiriro kiona kubagiriria barabara umukirimiteka na chikinya togere rukire toyete kubithia barabara nonto kume itarira barabara mbura ya urire ya kondororia njira rweru onthe rweta na muthetu kwati wa Kilinya
na barabara u nio tutumaira batwe weta Momoi School dispensary ende tutona muntu kuyo tubithiria barabara ana beto bationa wetera skuru ana beto kinya baturete rukiri no ntubokira inya bethera mikona njire no ntubara itukangiu katubenga iria baeta skuru ya primary ya Momoi bia kuria bikuya biana bia skuru twawine ndi na ntubaichia yana bia kuria bia yabere mo kinya Momoi mwanka iru aria aciari bona ende no teaterera kaire katutura tuwithie njira nikenda tubia kula tutwana tukinya skuru ikyo gicukumite akariba Momoi na ntura ingi iria bathirukirite Rwanda rwandie kenjeti gania west ochumeria kuibuthiria barabara kenda no bona nara na bawa mwe na arimu bagaikinyetheria cukuru e primary e Momoi ana bongo wakinya baeta cukuru ithina imborine bagwaruga tuteona kinya muntu na bikibiki wango ateona ko wetera arimu barabongo bauturitanira ana bongo ithina baetira ngare cio kana bikibiki ona kubwithia ona lamine ana babeto banasare ko kamata na mongo mwanka wakinyithia cukuru riu wachoka na ithaa 11 mwarimu na eleria ona na iba kuria thina arambiriria kuromba kamusanda na uwo antu bawendi bwega na raba wabia kuria bitio kinya cukuru kabio terero njirene na araura ko ito kuromba ito twaelwe mathakene na aturi tukeya kurira na no ana beto bathome kenda tukomba gukira kuringana na bo maketha ya wete mauri bonene no ntubwa kwa koya turiria Momoi yo watilite kenje wandi na bia kuria na tukethira batu tiona njira ya uturia bia kuria kwina thina mungoyo wetu ra twaura no me twaura na thina twaura kimbo mana ili lakini thayo retoka endia kimbo bepte na rira uriri bobweya ukona muntu mwe akurira siste kinyora kumba kwethira na kumba ni uturia na bikibiki eri yo nkonia shilingi mana ya 5 mana 7 aita kwendia bia kuria kaurwa bia kuria na shilingi 60 ka 55 kilo emwe mungau kwa tafadhali na thirikari itukumenya bia kuria bibiringi nthe no tuba kwethira tuya njira iba tuwethiria njira no tuturae twakinyanya thoko iria akwe no tutuigwa thoko ni biguma 70 amwe na mathina yangi yarakari baba ukulukira nterei sibitari twagirwe teri karikirio u cukuru etenya kelasi kia isindi na noka tweterra tukiuragia twingi twi Meru county kai ni ciuru turi kana ina nangi wetha sibitari kuangwa ne eteri kiegero u kia sibitari kirero imathanite wako lakini ne eteri getwirio eteri getheri ajiere bago tu baetwe okabaga matona na mengira twakamatanira twaturia ne turo barabarene ende kweginya muntu wakwe ndirakwite nturene kuraurite o ethando twakamatire anjara twakamatire ethando kwa anjara tuita kurugia mwendo wetu ningi oi thirikari inabwaitire mwana areta kinya etete aro muri twakamatite ta mwakathari muronjirene na uwo na ndokumya muntu muri twate minyoka matona mongo nanga aikiro rutarene rwetandra ko batu tukuromba twailwe na oburu batu turia tukia kuangabana na kuana ya nirembeja cia uchurubwana itukuri ina uchurubu bure no tuya orende thaia na beto bareta ana tukiore gaira bakaya eru arenya banywete uchuruba ke otebwo tukerwa bitaginya ko inkuria gethira ko ebyo thirikari ya yanire ngabana ito naumire au oma bethira mbeja ichiere ethira chiuririte njirene kana ina chiaurire nendi barumbete thirikari county Meru tira barabara-ini kubwithwa kendo bauthiria minoe weti no kamati mziwe to atwira atire ate na mbeja atwira mbeja kwe no jikirwe rutara rungi ande inya rutara ruongo inya ni ngwante ojielewa ni ote kona ndi mama nyante kwa lewa ina chikwero ina chiaterere ito igwa twe very painful ria tukona matinka ya giritango esa ndira ke manjirani na saindire nge manjirani barabangi no tuturate ateo na itokona ngwe barabara cio sawa lakini batu itu tukuibuthiria njara cietu turioria tuka twaringire kurete ngwe ito iko mpango uwe MTF iyo kubwithia barabara ni wanti inge ndene Meru county itokuria twe batu twe Momoi location ire no twe wanti ne kianjai katute mpango wa thirikari kiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa mitheka
Akari bageto egoji East na mwana MCA woiba chumiriti kureana na nkuire kwithire kirito ni MTF kwithia barabara egeto kathatene na kuga nende ite kubwithio boya bari mbecha ire kwerekana gutumika ni milioni 3.5 indi kubategera boya ganende mbecha ini nyingi muno kubwithia ngwe burethirite ikiritawa injira tukarite nthigurwa na MCA wetu twarie wega na twagwatania na turi bageto ni twaramye njira yetu ikinye 30 feet na itwetikanĩrie twauga ntukure miembe yetu anambatire kuria twauga ntukure mikimana ira turingia kanio nikenda ndusa yumba kuja ndene ntura iji yaramye barabara yetu ni akariba geto egojisti bagwatanite na MC wa umuchuindo miano alaba shumiriti muthajo na rokumeneria thirikari ya kaunti ya Meru bakiuga njira ya kuma junction ya KK gwita geto etite kathatene kiragita ke MTF kirejer gya kuria rimwe kina mina rimwe gitetie na bethira bakirikia ngugi yao jirera bakugetere mibwega no kecha mukitwe MC wa wakiuga njira iwererekane tumirite milioni 3.5 ala mocho yakuwa kinya njira eje ngugera riteri kwete ukinya mongana wa chiringi ngiri gana rimwe na kira bakwenda nenjira wethondeko bwega ikirwe maigane kinyero na kinya ethire kiara mwana wari bwa fiti 30 tora bethira bakirikania waigwa barabara ya Kiarene etengeri 3.5 no barabara ya Kiarene ni kuona karabati barabara ya Kiarene ni kuona ndosa barabara ya Kiarene ni tugigwe na manto mainge no yeto tolero atenengirenda ejete karagitere ejire yakoroka laini emwe na laini ya gaiti kwemana ona gutonto to kuona barothete batwenjere geto ete na ndosa kokuga oru batwe totemete keria tractor ga kinyaja tokamengera twaugo mwakaria bwa ruguru onge akaria bwa gaiti tractor woreta etekoroka geto na barabara ndero rinde nene ngeri 3.5 lo inde na kuboria milioni 3.5 nijijete kungana hoja iyo na ngiria na idirete au totetekeria wamba bubu wa MTF watu ikabatire tandoza yambe twaramerie barabara ikinye 30 batu totetekeria shortcut toka baba barabara kalete kingi mocho yaugite wandini awakorokite kigina kya milioni 7 kya barabara na rerwa kire milioni 7 njeriri kathonde kwa nijere yake arana ndi waumerite kugate na witikio na mubango jojo wa MTF kile 7 milioni ekwa nderwa ni barabara ile ikothithwa na kinya barabara iu kaigo kururua kwa ugethwa ni amba turareterwe sisi tumekata na kuga nto ngabana ni augire contractors beto ni amba na MCA ni mwamba ndena kumuria oyo nto MTF ni national government MTF ukinyeke ya naja eteko yokia kinya muntu no mwantora abonya na barabara yeterete lakini batwe datwa ya contractor ni ale yaraga yokia nto bantora bakabonya barabara le thimeri bakenjero nabo bakona kamutuga gwikia nyomba kwao kume gojisti gecigo mbunge kya Southiment nke reporter Nteto cia Weru rea kwari etwa ni mutuge kare right na une tukwithanende twikara gatanta Nteto cia thune beno ntuba kwithira watanirite na batu mwankire tomba kwithira twikinyera ona che kinya thitha twanusu tukithira tukiotanaira ringi na ntuba Nteto cia Weru thitha tumuneto mathidia au kari Purity Richard na Nteto PHINEAS IMAANA.